Zamislite tu tišinu koju odjednom razbija zvuk, koji vam se uvlači pod kožu i ne pušta vas. Nije to samo jedna sirena, to je čitav hor koji odjekuje celom zemljom dok se mrak polako pretvara u nešto mnogo opasnije. Te noći, između 23. i 24. marta 2026. godine, vazduh nad Ukrajinom počeo je da vibrira od onog poznatog i jezivog zvuka koji podsjeća na staru pokvarenu kosilicu, ali u sebi nosi čistu smrt. Ljudi su se budili u panici, grabili decu iz kreveta i bežali u mračne hodnike i vlažne podrume, dok je nebo iznad Kijeva, Harkova i Odese počelo da gori neobičnim narandžastim sjajem. Bljeskovi su parali horizont, a detonacije su bile toliko učestale da se činilo kao da se sama zemlja trese pod nogama bez prestanka. To nije bio običan napad na kakve su se ljudi nažalost već navikli tokom godina iscrpljujućeg rata. To je bio trenutak koji će istorija zapamtiti kao najveći i najbrutalniji dronovski udar koji je svet ikada video u jednom danu. Te noći ruska vojska je na nebo poslala neverovatnih 948 dronova kamikaza u roku od samo 24 sata. Razmislite o težini tog broja dok pokušavate da zamislite haos koji je vladao na nebu. 948 smrtonosnih letelica koje zuje kroz mrak i traže svoj cilj, dok protivvazdušna odbrana pokušava da ih pohvata na radarima koji su bili potpuno zatrpani tačkicama. Ako ti se sviđa ovakav sadržaj, ostavi like i pretplati se. Za tebe je besplatno, a meni znači mnogo. Bio je to dan kada se način na koji se vodi rat zauvek promenio pred našim očima i kada je kvantitet postao najstrašnije oružje na planeti. Da bismo zaista razumeli kako smo došli do ove zastrašujuće brojke, koje ledi krv u žilama, moramo se vratiti 4 godine unazad u ranu jesen 2022. Tada su se ovi dronovi, poznati kao šahedi, prvi put pojavili na ratištu. I malo ko je verovao da će jedna tako jednostavna i naizgled smešna stvar postati najvažnije oružje modernog doba. Šahed je zapravo vrlo prosta sprava, napravljena od plastike, kompozitnih materijala i jeftinih delova koje možete naći skoro svuda na civilnom tržištu. On ima krila u obliku trougla, može da preleti 100 kilometara i nosi oko 50 kg eksploziva, što je sasvim dovoljno da sruši stambenu zgradu ili uništi kritičnu trafostanicu. Ono što ga čini tako opasnim nije njegova brzina ili napredna elektronika, već njegova neverovatno niska cena. Dok jedna krstareća raketa košta milione dolara, jedan ovaj dron košta svega oko 30.000, što je za modernu vojsku praktično sitniš. Rusija je brzo shvatila da ne mora da troši dragocene rakete ako može da pošalje stotine ovih jeftinih letelica koje će polako, ali sigurno, iscrpeti protivničku odbranu. U početku su ih slali po 10 u jednoj noći, pa onda 50, pa 100 i svaki put bi svet bio šokiran. Ali proizvodnja je rasla iz meseca u mesec, a nebo je postajalo sve gušće i opasnije. Do početka 2026. godine, prosječan broj dronova koji su svake noći ulazili u vazdušni prostor skočio je na preko 200 letelica dnevno. Taj spori, ali nemilosrdni rast bio je samo uvertira za ono što se desilo tog marta, kada je ruska vojna mašinerija odlučila da testira krajnje granice ukrajinske odbrane u jednom masivnom talasu. Taj 23. mart nije bio samo jedan izolovan napad, nego neprekidna i koordinisana serija udara koja nije stajala ni sekunde tokom celog dana i noći. Dronovi su lansirani u talasima koji su dolazili sa svih strana, iz dubine Rusije, sa okupiranog Krima i sa teritorije Belorusije, kako bi se stvorio pritisak koji je nemoguće izdržati. Čim bi ukrajinski vojnici uspeli da obore jednu grupu, na horizontu bi se odmah pojavila sledeća. I tako satima, bez i jednog trenutka predaha,
Napad je počeo u kasnim večernjim satima i nastavio se kroz celo jutro i naredni dan, sve dok se ponovo nije spustio mrak. Bilo je to kao da neko pokušava da probije čvrst zid stalnim udaranjem teškim čekićem na 1000 različitih mesta istovremeno. Kijev je bio pod neprestanom vatrom, gde su se čuli rafali protiv avionskih topova, dok je Harkov trpeo udarce jedan za drugim u samom centru grada. Južni gradovi poput Odese i Nikolajeva bili su meta rojeva koji su dolazili direktno sa Crnog mora, koristeći mrak i nisku visinu leta da se sakriju od radara. Protivvazdušna odbrana je te noći radila preko svih granica ljudske izdržljivosti i tehničkih mogućnosti. Vojnici su pokušavali da naciljaju ove male mete pomoću reflektora mitraljeza i veoma skupih raketa, dok su krhotine uništenih dronova padale po ulicama i krovovima kuća kao užarena kiša. Bila je to prava bitka na nebu, u kojoj je količina postala bitnija od bilo kakve taktike, jer niko na svetu nema dovoljno municije da skine baš svaku od skoro 1000 meta koje lete prema vama. Ono što je ovaj konkretni napad učinilo posebno opasnim i drugačijim od svih prethodnih, nije bila samo ogromna količina dronova, već i nova tehnologija koju je Rusija tajno ubacila u ove naizgled proste letelice. Shvatili su da Ukrajinci postaju sve bolji u ometanju njihovih signala, pa su šahede nadogradili novim sistemima antena koje su im omogućile da potpuno ignorišu elektronsko ratovanje. Ti dronovi više nisu bili slepi i gluvi, nego su postali mnogo pametniji. Rusija je uvela sistem koji možemo nazvati bežična mreža na nebu, gde su specijalni dronovi koji lete na velikim visinama služili kao releji i prenosili komande svim ostalima u roju. Tako su dronovi mogli da komuniciraju jedni sa drugima u vazduhu i da menjaju svoju putanju u realnom vremenu ako bi primetili da je ispred njih postavljena zaseda ili nova baterija protivvazdušne odbrane. Neki od njih su čak bili opremljeni uživo kamerama, tako da su operateri stotinama kilometara daleko mogli na svojim ekranima da vide tačno gde dron udara i da ga precizno navedu na najosetljiviju tačku nekog objekta. Od proste i jeftine letelice koja leti po unapred nacrtanoj liniji, šahed se pretvorio u inteligentnog predatora koji može da razmišlja i da se prilagođava situaciji na terenu. To je bila tehnološka revolucija koja je omogućila da se napadi izvode sa neverovatnom preciznošću, uprkos tome što su se u isto vreme koristile stotine i stotine letelica koje su preplavile nebo. Međutim, ni Ukrajina nije samo mirno sedela i brojala udarce koje prima, nego je i sama postala jedna od vodećih svetskih sila u razvoju i proizvodnji dronova. Kako bi se suprotstavili ovom ogromnom ruskom roju, oni su počeli da masovno koriste dronove presretače. To su male, veoma brze i okretne letelice koje se bukvalno kao projektili zabijaju u ruske šahede i uništavaju ih u vazduhu pre nego što uopšte stignu do naseljenih mesta. To je postao novi nivo ratovanja, gde se dronovi bore protiv dronova, dok ljudi samo posmatraju sa zemlje. Ukrajina je također uspela da izgradi sopstvenu moćnu industriju, koja im je omogućila da uzvrate udarac veoma duboko unutar ruske teritorije, bez potrebe da traže bilo čiju dozvolu za korišćenje zapadnog oružja. Njihovi dronovi dugog dometa počeli su da pogađaju ruske naftne terminale, rafinerije i skladišta goriva, nanoseći ekonomsku štetu koja se meri u stotinama miliona dolara. To je nateralo celu Evropu da shvati da se sudbina budućih sukoba rešava upravo ovde, u malim fabrikama i garažama, gde se sklapaju ovi dronovi. Države poput Nemačke, Norveške, Holandije i Belgije odmah su reagovale potpisujući velike ugovore i ulažući stotine miliona evra u zajedničku proizvodnju sa Ukrajinom, jer su shvatile da je to jedini način da se u budućnosti zaustavi ovakva vrsta pretnje. Ovo više nije bila samo pasivna odbrana, nego potpuni strateški preokret u kojem su mali i jeftini dronovi postali moćniji i važniji od najskupljih tenkova i borbenih aviona. Kada se malo odmaknemo i pogledamo širu sliku svega što se dešava, shvatamo da ono što se dogodilo tog marta nije samo jedan lokalni ratni događaj,
nego važna lekcija za celu ljudsku civilizaciju. Svaka velika vojska na planeti, od Amerike i Kine pa do manjih regionalnih sila, sada veoma pažljivo prati ove snimke i hvata beleške o tome kako će izgledati svaki budući rat. Ako jedna država može da potroši oko 28 miliona dolara u samo jednom danu na dronove, postavlja se ozbiljno pitanje ko uopšte može da izdrži takav tempo i takvu cenu na duže staze. To je otprilike cena jednog osrednjeg modernog borbenog aviona, ali učinak od skoro 1000 dronova je neuporedivo strašniji, jer oni mogu da pogode 1000 različitih ciljeva u isto vreme i potpuno parališu život u jednoj zemlji. Ulazimo u novu mračnu eru, u kojoj više ne pobeđuje onaj ko ima najskuplje i najsofisticiranije oružje, nego onaj ko može da proizvede najveći broj pametnih i jeftinih mašina za ubijanje. Taktike koje se danas testiraju i usavršavaju na ukrajinskom nebu vrlo brzo će postati standardni deo ratovanja u svakom budućem sukobu, bilo gde u svetu. Istorija se upravo ispisuje krvlju, plastikom i metalom, a mi smo svedoci prelomnog trenutka u kojem su se pravila koja su važila decenijama srušila u jednoj jedinoj noći pod naletom ogromnog roja letelica koje niko nije mogao u potpunosti da zaustavi. Iako je ovaj napad od 948 dronova postavio jeziv rekord, on, nažalost, nije bio kraj ove priče, nego samo njen novi početak. Rusija je već tokom aprila iste godine nastavila sa sličnim tempom, ispalivši preko 600 dronova i raketa u samo jednom masovnom udaru, što nam jasno govori da ovaj martovski rekord verovatno neće dugo stajati. Svaki put kada mi kao posmatrači pomislimo da smo videli vrhunac tehnologije ili maksimalnu količinu uništenja, novi događaji nas surovo demantuju. Svet u kojem danas živimo ubrzano postaje mesto gde opasnost može doći tiho i u nezamislivo velikim brojevima sa visine koju je ekstremno teško i skupo braniti. Dok posmatramo kako se ovi brojevi iz dana u dan povećavaju, moramo biti svesni da ovo više nije samo neka daleka vest iz rata, nego direktna najava novog vremena u kojem niko više ne može biti potpuno bezbedan. Pitanje više nije da li će se ovakav napad ponoviti, nego koliko ćemo uopšte biti spremni i šta ćemo moći da uradimo onog trenutka kada neki sledeći, još veći roj potpuno prekrije sunce iznad naših glava. Trka u naoružanju se preselila sa velikih polja u male laboratorije, a ulog je postao veći nego ikada pre, jer ono što se dešava danas direktno određuje kako će izgledati svaki naš sutrašnji dan na ovoj planeti. Budućnost ratovanja je stigla ranije nego što smo očekivali i ona nema ljudsko lice, nego zvuk 1000 motora koji se neumoljivo približavaju iz mraka.